дуруд азизон ва хуш омадед ба нашри охири барномаи Сархатти рӯйдодҳо дар соли 2021 бо арзи сипос ба якояки шумо имрӯз 30 декабр аз он мегӯем. Дар ҳоле ки ҳаво дар Тоҷикистон то рафт сард мешавад, сокинони шимоли кишвар аз барфкушӣ шикоят доранд. Имсол аз вилояти Хатлон бештар ба Русия барои таъмини зиндагӣ рафтанду намояндагии муҳоҷират ва меҳнат корфармои русро водор кардааст ки маоши 20 тоҷикро пардозад. Як зани танфурӯш даҳҳо мардро гирифтори ВИЧ-СПИД намудааст. Хабарҳои дигарро низ дорем. обавошиносон дар манотиқи кӯҳии Тоҷикистон дар чанд рӯзи оянда сармои сахтро пешгӯӣ карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд интизор меравад хунукӣ аз 10 то 15 ва ҷои ҳам аз 17 то 22 дараҷаи зери сифр шавад. Аз ин рӯ ҳангоми гарм кардани манзилҳо сокинон бояд эҳтиёткор бошанд. Бахусус зимни истифодаи ангишт кӯдаконро беназорат нагузоранд ва дудгузарро тоза кунанд. Ҳамчунин дар қиттаҳои роҳи Душанбе, Хуҷанд, Рашт, Сангвор, Лахш, Душанбе, Кулоб, Дарвоз, Хорух, Хорух, Ишкошим ва Хорух, Мурғоб, субгоҳон ва бегоҳи рӯзӣ хатари яхбандӣ ва фаромадани тарма вуҷуд дорад. ҳушдор дар мавриди хунукии сахт дар шароитест ки дар вилояти Суғд сокинон аз камбуди нирӯи барқ шикоят мекунанд. Ба гуфтаи мардуми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, тақрибан як ҳафта мешавад аз соати 11 шаб то 6 субҳ барқ хомӯш мегардад. Чунин мушкилот дар ноҳияи Деваштич ва деҳоти атрофи Хуҷанд ҳам ҷой доштааст. Сокинон мегӯянд тобистони имсол низ бореҷа барқ мегирифтанд ва масъулин сабабро дар корҳои профилактикӣ вобаста карда ваъда дода буданд ки зимистон пурра бо барқ таъмин мешаванд. Ин навбат Ҳусейн Юлдошев, як масъули идораи барқрасонӣ дар вилояти Суғд, ба хабаргузориҳо гуфтааст ки сабаби қатъи барқ ба кам шудани захираи об дар обанбори Норак мебошад ва агар боришот нашавад, интиқоли барқ боз ҳам мушкилтар хоҳад шуд. ин дар ҳолест ки Тоҷикистон танҳо дар моҳи ноябр ба кишварҳои ҳамсоя бар ивази 2,5 миллион доллар барқ фурӯхт ки нисбати моҳи октябри имсол тақрибан 30% бештар мебошад. дӯститони парвандаи қатли Алиризо Худоёров, сокини 21-солаи ноҳияи Рашт, аз додгоҳ хостааст гумонбарон ба қатлро то 20 сол ба зиндон маҳкум кунад. муҳокимаи онҳо дар додгоҳи олии Тоҷикистон ҷараён дорад. интизор меравад ки ҳукми Абдулло Азимов ва Зафар Ҳусейнов 6 январ эълон шавад. Зубайдулло Худоёров, падари Алиризо, мегӯяд ба сурати умум аз ҷараёни тафтишоти дӯститонии кул ва додгоҳи олӣ розӣ нест. Алиризо Худоёров, бародарзодаи Фарҳод Худоёров, раиси дафтари ҳизби социал-демократ дар ноҳияи Рашт, ва Ҷунайдулло Худоёров, фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Фарҳод Худоёров ва Ҷунайдулло Худоёров борҳо аз кори мақомот дар ноҳияи Рашт интиқод карда ба гуфтаи худашон зери фишор мебошанд. Саъдулло Худоёров, бародари онҳо, моҳи гузашта дучори ҳамла шуда буд. Тоҷикистон дар 11 моҳи соли ҷорӣ аз кишварҳои хориҷ ба маблағи тақрибан 94,8 миллион доллар ёрии башардӯстона дарёфт кардааст. тибқи иттилои хадамоти гумрук, ин рақам нисбати ҳамин давраи соли пеш 2,1 баробар бештар мебошад. дар ин давра ба Тоҷикистон кӯмак аз 61 давлат ва ба миқдори зиёда аз 28 000 тонна интиқол ёфтааст. беш аз 30% ин ёриҳо ҳамоно ба Чин рост меояд. ҳамин гуна аз моҳи январ то декабри имсол кӯмаки Амрико, Русия, Ҳиндустону Ҷопон назаррас будааст. Дар аввали соли ҷорӣ Оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ гуфта буд ки истифодаи нодурусти садҳо ҳазор сомонӣ кӯмакҳои башардӯстонаро ошкор кардааст. пештар аз ин палатаи ҳисоб низ хабар дод ки оид ба тақсими кӯмакҳои башардӯстона барои муқобила ба бемории COVID-19 дар шаҳру навоҳии кишвар камбудиҳоро маълум карданд. Ҷо Байден, раиси ҷумҳурии Амрико, имрӯз бо Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, гуфтугӯи телефонӣ хоҳад дошт, чун танишҳо аз афзоиши ҳузури сарбозони рус дар марзи Украина ва талабҳои амниятии Русия аз НАТО боло мегиранд. Эмили Хорн, сухангӯи Шӯрои амнияти миллии Амрико, дирӯз гуфт ки ду раҳбар силсилаи аз масоил, аз ҷумла муколамаҳои дипломатӣ бо Русияро баррасӣ мекунанд. гуфтугӯ замоне сурат мегирад ки мақомоти Амрико ва Русия барои мулоқот дар рӯзи 10 январ дар шаҳри Женева омодагӣ мегиранд ва қарор аст назорат бар аслиҳа ва афзоиши таниш бо Украинаро баррасӣ кунанд. Дар як моҳи ахир бори дуввум аст ки Ҷо Байден ва Владимир Путин телефонӣ гуфтугӯ доранд. аввали ҳамин моҳ Байден ба Путин гуфт ки дар сурати ҳамла ба Украина, Русия ба оқибатҳои ногуворе барои ин амалаш дучор хоҳад шуд.
шӯрои федератсияи русия ҳафтаи гузашта дар ҷаласааш сӯзишномаи низоми ягонаи дифои зидди ҳавоӣ бо тоҷикистонро тасвиб кард. Хабаргузории ТАСС менависад, дар санад гуфта шудааст, бо сабаби ҷудо аз ҳам будани ду қаламрав дар ҳарими ҳавоии Тоҷикистон як минтақаи алоҳида дар доираи амнияти дастаҷамъӣ таъсис мешавад. ҳамоҳангсозии амалҳои муштаракро сарфармондаи нирӯҳои ҳавоиву кайҳонии Русия анҷом хоҳад дод. Фармондаи тоҷикистонӣ идораи фаъолиятҳоро дар минтақаҳои ҷудогона амалӣ мекунад. این سازشنامه برای 5 سال امضا شده است. درباره تأسیس چنین سیستم بار اول ماه اپریل سال جاری در ملاقات با شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو خبر داده بود. امسال از ولایت ختلون زنان و مردان بیشتر به روسیه رفتند. دفتر مطبوعاتی مقامات این ولایت شماره آنهایی را که به موجودیت کاری سفر نمودند بیش از 169,000 نفر حساب کرده است که از این میان حدود 20,000 تن آنها زنان می باشند. رقم اعلام شده نسبت سال گذشته 113,000 نفر زیادتر بوده است. به قول منبع سال جاری 338 یارمارکای جایهای کاری خالی گذرانده شده، در پی آن 3,916 نفر با شغل دائمی تامین گردیدند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود امسال تاجیکستان از روی شمار مهاجران کاری در جای دوم قرار گرفت، زیرا در 9 ماه سال جاری 1,600,000 تاجیکان برای پیدا نمودن کار به روسیه آمدند. در بخارا یک زن تنفروش برقصدانه تقریباً 40 مرد را به ویروس نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید مبتلا کرده است. اکثریت این مردان اویلادار بوده همسران خود را سرایت نمودند. بنا به گزارش ریاست پلیس در بدن این زن سال 2017 بیماری سپید را تشخیص کردند، اما با این هم او دیده و دانسته بی داشتن وسیله های محافظتی با مردان رابطه نزدیک جنسی داشته است. دادگاه او را برای برقصدانه پنهان کردن ویروس نارسایی مسئولیت بدن به 6.5 سال زندان محکوم کرد. در گذشته در ولایت سوخت تاجیکستان نیز 5 زن تنفروش و مبتلای ویچ را از 1 تا 1.5 سال به زندان انداختند. همچنین یک زن در ناحیه شهر توس ولایت ختلون با جرم به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار کردن 10 مرد 1 سال زندانی شده بود. با مساعدت نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه مزد مهنت پرداخت نشده 20 مهاجر تاجیک از سوی کارفرما داده شد. نمایندگی میگوید اخیراً یک شهروند تاجیکستان با آنها شکایت نمود که در یکی از منطقه‌های روسیه کارفرما از پرداختن معاش 20 نفر از همراهانش که 900,000 روبل را تشکیل میکند سرپیچی دارد. بعد با کارفرما در تماس شدن نمایندگی مزد مهنت این مهاجران پررد داده شد. نمایندگی به مهاجران کاری توصیه می‌دهد من بعد هنگام فعالیت مهنتی طبق قانونگذاری روسیه حتما یک نسخه قرارداد کاری را که با کارفرما امضا کردند در دستشان نگاه دارند. غذارسان و یا کوریر توجیک شرکت یاندکسیده که از گردنش با کرد زخمی شده بود از بیمارستان رخصت گردیده است. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید خیراندیش خدای نظرف را بعد به پایان رسیدن معالجه به خانه جواب دادند. طبابت او در بیمارخانه بی پول انجام شده. مهاجر توجیک خود را خوب حس میکند. به قول منبع فعلا تفتیش قضیه حمله به خدای نظرف ادامه دارد. ادوکات را نیز خانواده جبریده گیرو کرده است. با کوریر توجیک روز 14 دکبر زمانی که در ایستگاه ریزانسکی پراسپکت منتظر اتوبوس بود یک راهگذر با کرد در افتاد، او را در حالت وزنین به شعبه احیاگری بیمارخانه انتقال دادند. فرد حمله‌ور ساکن 40 ساله ولایت کیمیروا میباشد. بینندگان عزیز، اکنون برایتان درباره قربی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی امروز 30 دکبر 1 دلار و 11 سومانی و 30 درهم نرخ گذاشته است. 1 یورو 12 سومانی و 77 درهم تعیین شده است. ارزش روبل روسیه نسبت دیروز رسا 1 سومانی ارزان شد. 1000 روبل 153 سومانی و 40 درهم میباشد. دوستان خوبم، در همینجا نشر نوبتی و آخرین سرخط رویدادها را در سال جاری به پایان میبرم. تشکر میگویم که ما را همراهی میکنید. نشرهای بعدی را در سال نوی 2022 منتظر باشید. امروز در پیش برنامه اخباری آزادی داریم. روز خوش برایتان.